في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasih, hatiran, alhamdulillah, yan na kita nyo, miabot pa waktu na to. Waktu hipag patumtog ni antara na to sa tayan ng Guru Mulia tagsupusin pagpatumtog ini na kung palukay itukbal ko siya katutatan wero na payang Nasir Rahman fal yatafadal siyadatuhu mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bina'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna Allah azizun hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli rin dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamahumaasan sing kamu ha kawiaksahan. Humatud na isab kami kanap pangadjian maun pahadarat sing kamu. Amin sa barang abutan sin suara ini. Lagi-lagi
Masi-masira kita niwa pangadjian bunga sin pag-iman, habunga sin pag-iman, papasingurun kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga sila bariman na kauna, damikyan ang mga bariman hauling zaman. Sabab sila yadto yung mga tao kalasahan sin Tuhan na dunya, iwan kalasahan sila sin Allah ta'ala hadlaw kana sin lasa kakal. Mga anak po atiranan, in ganap pangadjian hiatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat kapituan tag-isa paayat kapituan tag-2 Suratut Taubah. Di ayat ini piyabaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ummat haulihan, impabaita kanila bang nila ini baugbukan in pabaita ini in sila mang daraog di dawhon. In sila muta sa kabayaan sin Tuhan, butasan nila na. Taikuran nila na in kabayaan nila. Iwan sin kabayaan sin pagkahin nila. Karawa, di nila kataikuran in kabayaan sin mahasud si mahatingi Allah subhanahu wa ta'ala. Magkagunahan kita niyo mga anak po, pamaugbog biya sin pamaugbog nila ini. Aula-aula yari kita niyo hauling zaman. In ummat hauling zaman, mataud tatandasan kanila, yari na. Diagpakan na kita niyo sin tatandasan. Nalupi-pi na in kaiwanan. Karawa imbar iman usug, iwan bar iman babae. Masih sila hakabayaan sin Tuhan, in iaarad nila siratal mustaqim. Kauhaan tagupat ka dyan, hindumiban sinadlaw, doon sila haran mabuntun. Kaya niyo mga anak po, in parman sin Allah ta'ala ayat na sabot. Wal mu'minuna wal mu'minat. Parman si mahasud si mahatinggi. In mga sila bariman usug, iwan bariman babae. In pangilahan murun kanila. In sipat nila yan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Umbul hambuuk. Naglalasalyasahi sila. Kapag lasa bukun kabayaan nila. Kapag lasa ma ikhtarallahu lahum. Amin paglasa pini sin Allahu ta'ala dunhan kamu magkasilasa. Dahil nga sabab yanin pagkasila sa pini sintao, nagsagga na. Nagdugal na. Nagkalo na. Malago pagkalo hadlaw susunod. Apabila imano siya wala naglasa. Wala nagtawang. Paglasa iwan na pagtawang kabayaan
sin maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun yang beriman usog. Dahil nga panagnaan jambil maghinapusan. In beriman usog iwan beriman babae. Nagkikita iwan wala. Buhi iwan patay. Ba'duhum awliya ba'd. In pakanya rin kanila. In siyulakan din kanila. In tumpukan din kanila. Naglalasal yasahi, nagtatawang tiyabang. Hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pabila mabihat tindagbus niya, nakasud siya, matan bariman usug, matan bariman babae, pahadarat sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarwa sifat nila, ya'muruna bil ma'ruf. Ingat nila yung marayaw. Pag ingat nila si marayaw, iyamalan nila yung marayaw. Iyamalan nila manim marayaw, nang daak sila pamarayaw. Ingat nila yung marayaw. Kaya ingatan nila manim marayaw, iyamalan nila yung marayaw. Iyamalan nila manim marayaw, nang dihil sila sindayaw. Karayawan. Kapag ingat mo, rihilan kau karayawan. Kapag amal mo, rihilan kau karayawan. Hanang dihil kau karayawan, dihilan na isab kau karayawan. Yan yung mga bariman. Sila yan way lingog. May ta, kauhan tagupat ka dyan, diara nila in rahmat, diara nila in pagkasiwan lasa, diara nila in kugiwan kuyag, sabab doon sila hapini kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katu, wayanhauna anil munkar. Pamarayaw ng daak sila, pamangi ng lang sila. Saliin dua, nang daak pahinang marayaw, iwan ng lang dengahinang pamangi. Nang daak sila anduk kailu, nang lang sila anduk kailura. Inlasan nila. Pabaran nila, hakabuhi, iwan inlasan nila, habaran nila, 7 pakamatay. Ikalima, wa yuqimuna as-salah. Tindog nila yung sambahayan. At pag tindog nila si sambahayang kiyukuyakan, at pag tindog nila si sambahayang kung iwan kuyag haantara sinipon iwan tagipon. Janji sin Allah Ta'ala kanila dumamagbaka waktu yan. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawkuta. Parman si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala sa bunal to din sambahayang yan amin makalima hang karum hang kaadlaw waktu mahal ka antara sinipon iwan tagipon in nagbayta sin waktu yan Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, wala na lugi.
way absin niya antara magbakin ipon iwan tagipon. Nalilingon na to ng mga tuhan. Bang pila na inabsin na to hawak to nagtuunin ipon iwan tagipon. Bukon tawin timuhon Allah subhanahu wa ta'ala hindi makanya nagtugon magbakar 5 waktu. Kitaban maukuta sa kahaba waktu. Yan mga tuan, sifat nila. Nauno yan, yukukan sila. Makita sila kiukan, nara nila nagalup. Makita sila nagkiukan, nara nila naghilalaungan. Makita sila kiukan, aun dirihilan hakabuhi, iwan aun tutong basan adlaw kana. Dahil nga sabab yan, di sila lisuan magsabayan. Masusa sila, wang sila ri makasambahayang pardo iwan sunnat, sin adlaw aula-aula sindum. La yatakasal anhu, wala yataghafal anhu. Wala doon kanila in pagliso-liso, wala doon kanila in pagligap-lagap, sabab di makarihil-ligap, di makarihil-liso, in mag-alop, in ipon, iwan, tag-ipon, bihanin dagbos, sinsipat, simbariman. Kakuyakan nila na magbak, iwan sintugon sin pagkain nila sa labi in kuyag nila magbak, mag-alop, in ipon, iwan tagipon. Nawang mabihat tindagbos, paman sin Allah Ta'ala harugay ayat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nawang bihanin takin niya, imbaya niya magsambayang, mag-alupin ipon, iwan tagipon, insambahayang niya yan. Mamupuin na. Kakausan niya na pupuun, istapun, in ginhawawaran niya katiluagan deng hinang maksiat asimi iwan dakula. Maita aun niya halian niya, aun niya ayaran niya, aun piapalihala niya. Uno yan, manumtum pa Allah Ta'ala. Sumunod sifat nila. Wayutuna zakah. Timuyo sila nag-usaha, ampa sila makarihil zakat. Tiyuyuan nila, liagin rijiki sin Allah Ta'ala kanila. Kiyawakan nila man, nang dihil sila zakat, nang dihil sila sarakka, nang dihil sila tatawangan, nang dihil sila kakukunahan si magguguna. Takaw yan tuan. Nah. Indayaw sinasabot niya yaddo. Indayaw siniyamalan niya yaddo. Malanuhin atay niya patuhan. Malanuhin alta niya lupa pabahay. Allah Ta'ala. Maita, bangkaw nang dihil hamuk pilak, ang paihlas.
in pababa niya hangpu. Aun hambuk, in pababa niya hanggatus. In pataas niya 700. In sa taas-taas niya, wallahu wasi'un alim. Way nakaw piyaitaan sintaud sa piyaitaan nakjakaw in Allahu Ta'ala makaraos magpataod iwang magpaluag sing karayaw. Ampain kita ri, ampain ikaw ri, naunod din hinangun, makadaatulan kabayaan sin Allahu Ta'ala. Dahil nga sa babianin barihiman, hauno-hauno sila makabutang, iagad nila yung kabayaan sin Tuhan. Dito kita niyo pasupuhon. Dito kita niyo pasingurun. In sumunod, wa yuti'una Allah. Nagtataatin atay nila patuhan, nagtataatin suara nila patuhan, nagtataatin pinikutuang gautabaran nila patuhan, nagtataatin kabuhin nila patuhan, nagtataat di magpagpakamatay pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtaatin na Tuhan. In sumunod ikawalo, wa yuti'una Allah wa rasulah. Pagtaatan nila innaraakmon kanila kahinapusan Nabi Iwan Rasul. Mga anak po. Uno indeng hatuhan marikato hakabuhiwan nakamatay wang natuyad tunahinang. Paman sin Allah Ta'ala ulaika sayarhamuhumullah. Sila na tuwing kialasahan sin Tuhan diha dunya. Tiyo-tiyo pagkaon kalasahan. Tiyo-tiyo mataod pagkaon kialasahan da. Ingkatan hinang nila. Ingkatan kignot kuhiwal nila. Lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di sila mi. Naampain lasa na to magkahi. Wala timing gila paglasa kabayaan sin Tuhan. Iyo ka ni Iblis, kako dayaw long ni karwarwa. Ayaw na to pakuya ko ni Iblis. Ayaw na to da pakuya ko ni baran na to. Sa pakuya ko na to in nagdaak ka to iman sin nagpapanjari simbaran na to. Di magkagunahan karayawan ka to taniyo. Sa kita niyo im magkagunahan lasan niya, kuyag niya, ulong niya. Amo yad to mga anak ka po. Na, Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo kwakto, kaya tungan siya simbakay niya ng hindua. In bakay niya, pagdatong ng hindua, imamin siya. Ubus man nagdua, nung naya Rasulallah, in wala ko iabutan dua, unin diwa mo. Nateng ukituan, unin diwa asin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna. Tuhan na mo, ikaw yung mangulong, ikaw yung mag-uulong, ikaw yung puunan sin manglalasa, kalasay kami, kaulong ikaw. Amo tindi ni Ragbos, di kabayaan mga luri, kabayaan mga igil, sa bukon pagpapanjarihan ka to mag-igiliwan mga lu. Pagpapanjarihan ka to rahmatan lil alamin, magkasi iban maglas. Nasa kalian at sintao. Mig sharing habayin tiyatali niya,
Maminasa siya kabtangan. Binasahon na tawa kabtangan niya. Nagtatali siya kabtangan, hiwisara niya. Ay, ikaw magtali kabtangan, hiwisara mo. Hiwisara mo, kabayaan sadya sin Allah Ta'ala. Wa kulu kaulan sadida. Paghilalaungan kamu sinilalaungan, marayaw kabayaan sin Tuhan. Naghampit marayaw in nagkabtangan, damik kaya naghampit marayaw in nakarungog sing kabtangan. Amuyad to mga anak ka po. Uno pimbiyata sin Allah Ta'ala. Inna Allah ajijun hakim. Sabunal to din Allah Ta'ala. Ajij, mang daraog. In kusog sin setan na masatan ini, tiyo dakumanin ng daog, bari man dakumat. Bukon bari man, natuad tungki na. Kain bari man, nawalis katisab, setanin natuad tungki. Sabab paglapal niya sadya, La ilaha illallah, matilog in syaitan. Di mawaya umatud ka niya, di mawaya dumungog ka niya. Maita, liapal niya, in sarayaw-rayaw lapal, in pahala niya, mabugat daing sin, dunya iban sin luon niya. Ajid. Al-Islam dinuna. Ghalibun wala yughlab alayh. Bang mo piyarayaw, bang nato piyarayaw, pag-aaraman nato, mang darawog di pagdawhon. May tamang darawog di to. Wala kya, wayroon na kaliliure nga kawasasin Tuhan. Magangkop na. Inta Europe, biyasin pagangkop nila namuno sa Palestine. Dida. Amura imanaim babawiin bunal. Misan da tiyo-tiyo. Parman sin Allah Ta'ala. Wa antumul a'lawna. Kamu yanin sa taas-taas daraja ta dunya iwan adlaw akhirat. Kamu yanin marayaw martabat ta dunya iwan adlaw akhirat. Maita, malanuin atay niyo. Malanuin dugo niyo. Malanuin akal niyo. Baing sipugon ka mo, ang mga yaunway na misan sipug, waliyadu billah. Di na maingat masipug patao, di na misan maingat masipug patuhan niya. Ya'lu wala yu'la alay. Harap mo pataas, bukun harap pa. Inna Allah ajijun hakim. Insara biutang niya, hikasanyang sintao. Bukun siya nagbutang sara, hikakangi hatao sa biutangan niya, sara hukuman ang parumayawin tao. Iagad man sin bariman. In hukuman iwan sara kabayaan sin Tuhan, sila iniangkat sin Allah Ta'ala rain dihat dunya sambil padlaw akhirat. Amo yan mga anak ka po, naamad tin ayat, lumatun kita niyo. Kahadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tu wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang natuin ni biyugbukan, an-najatu was-salama fid-darain. Nasalamat kita niyo. Dahil di dunya sing kahalubiluhan, ay
masalamat kita niyo halawm pakubulan na to, way problema. Maluhay tuan sa kihunitan ng tao. Uno yan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daing kan Aisha radhiyallahu an. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Magkaunahan kita niwa panagnaan pag-iman. Doon kita niuhan timagna, doon da kita niuhan sumulig, doon da kita niuhan magbalik pahadarat si Mahasutsi. Na akmalul mu'minina imana, jukup-jukupan in pag-iman simbar iman usog iwan par iman babae. Uy may ta jukup-jukupan in katanya un kulang tiyo-tiyo da. Ahsanuhum khuluqa, sabab natapil in iman iwan sin sarayaw-rayaw umbang payaw. Sin sarayaw-rayaw pangaddatan magtuhan, sin parayaw-rayaw pangaddatan magkahi. Amod timbiyay ta sindan. In yadto masalamat ko rin diha dunya. May ta palihalaon kau sin Allah Ta'ala. Fi jimmatillah, halawm kau pamalihala sin Tuhan, di mo kakausan palihalaon, sambil mata mo, sa kau magkusi-kusi. Yad tutuan, uno pembiyay tahikaruwa. Khairukum, khiyarakum piddin. In marayaw kaniyo, nakawid da indayaw, amo na marayaw mag-agama. Na marayaw rakita niyo ini. Inkay wanan way kila-kilahon. Pag sa amin niya, tiyo pakulaw na simbadyo ko yan. Tiyo pakulaw na singgunting ko yan. Siyang paman, way nabuhok niya pataas. Di ra kuman habuli po kay piupuhos. Sa imyan patiup. Na uno, tiup da kaw sin pag-agama mo. Marayaw ra kaw mag-agama. Na masalamat na hindi hadunya. Sambil padlaw akhirat, wayron bayang-bayang niya. Khiyarukum piddin. Amuin marayaw kanyo mag-agama. Niya kada kabayaan sin Allah Ta'ala wala niya iya kading kabayaan niya. In masana to ini, pagkaun mataod, pag inom mataod, sasakatan mataod, taumpa mataod, in tiyo-tiyo pag-agama. Yari masana to ini, nagkasususahan ng tao. Mataod sin susa, way sin susa. Na. Aun kabtangan si mga sila na kauna, tao Magka. Iwan tao Madina. May tayo ni pagsabuton ta sila. Sila in nakapasampay marikato sa pag-agama. Dahil kanila. Na, uno yan tuan. Ajaban inari nila, maka-ajaib. Mana si maka-ajaib, maka-inu-inu. May ta sila na ajay diwan may inu-inu. Asusungulong niya, mataod-matao, magkarukkaan. Uning pagkarukaanan nila, takasin timiu-tiyo. Nagkarukkaan na susa, timiu-tiyo insin. Nagkarukkaan na susa, timiu-tiyo in pagkaon.
nagkarukaan sa babalawang sakit sadya. Wala to diyaw nasusa. Nagminus nin umul niya. Nagminus na sambil ibadat niya. Nagminus na sambil taat niya. Nagminus na sambil sambahayang niya. Nagminus kataan. Wala siya laong nasusa. Wala niya piyag inu-inu. Sa amoy nagminus na yung sin niya. Tiyo-tiyo na kuman. Panglag kamu kunulong na mamuti ka, paputikaan, numay takita na biya na hayni. Mga tuwan, imbar iman usugi, mambar iman baway. Bukon barhajat magputi ka. Kadar Allah, mga undi matong kanila, paggantaan ding hatuan. Kuyakan sila, bukon kaari masusa sila. Ayan, mga anak ka po. Na, uno pendi ay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ikatu, khairukum, khiyarukum linisaikum, imma salamat na hindi dunya, way hilwala, wayrun problema niya, sabil padlaw susungon, amo na mga kausuhan malasaha kababaihan. Usog kalasahan ni nasawan niya. Nakapilabialikan halawang sing Quran, babae sa dyan siyabu. Nakapilabiay tahadis, babae sa dyan siyabu. Dahil nga sa babian, hipapalasa. Naisiusin malasa. Hangan babae, asawan niya, langgong niya, inaun niya, basta babae. Aula-aula asawan niya. Nasalamat siya dahil di dunya sambil paadlaw akhirat. May tayad to. Altapahum bi ahli. Mahanunot siya asawan niya, piamong na siya, miyasakay na siya, di siya maun. Usog marayaw sa nimbihan. Napimbihaw na ilaw na piyagpangkat. Bukon pangkatan na mo imbihay ni. Lubuhan na yung pangkat yan, di kakunahan. Maun kau pahikasalamat kay mo, dahil di dunya sambil paadlaw akhirat. Amuyad to mga anak ka po. Na, unin pa idan niya, al-hajar summa al-hajar. Hali, giyanapan paghali. Dainiin, min ikabillah, amad tuin ya halian simbar iman dumadlaw. In siksa, imulka sin Allah Ta'ala, para tungun ha dunya, iwan hadlaw kanak-anak. Ikarwa, qalu kaulan hasanan layyinan mustaqiman mardiyan lillah. Imbungan niya, inipagkabtang nila sadya, kabtangan marayaw. Kabtangan malambot, kabtangan mabuntun. Iwan kabtangan mardiyan indallah, kakuyakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ini katu as-sabatu lil amalis salih. Tiutukan nila inhinang marayaw, hipapahinang sintuhan. Wala nila na tiutukanin hinang kabayaan nila sa doon sila hinang kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, ini kaupad. Yaishu pid dunya hamida. Yung kabuhi nila riha dunya, bukon magiluhala, bukon magigil, mamuji patuhan. Manumtum pa Allah Ta'ala, makad sing kabayaan sinto. Wa fil akhirati sya'ida, adlaw akhirat, karayaw-rayaw. Karayaw-rayaw paghulaan nila. Nakahinapusan, faja fid dunya wal akhirah, fawjan atiba.
Nagparuntungan sila rin di dunya, aula-aula na nagparuntungan sila. Hadlaw ka na, amo yan. Sifat si mga bariman, tutungbasan sin Allah Ta'ala rin di dunya, sambil adlaw akhirat, ayaw kita ni umutas si mga nasabot yan to, tub-tub na rin to, murah-murahan. Uuhon na to, injasad na to, uuhon na to, inyawalihan na to, papag taayunon taniyo, papag butukon taniyo, makad hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faidin wa an yaj'alana minal ladina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Rabbana nas'aluka al-jannata wa na'imuha. Rabbana nas'aluka al-afiyah wal mu'afata fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma sabbit aqdamahum wa wahhid sufufahum wajma' kalimatahum alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum nasran mubina wa fathan qariba ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram. Rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.